toku je žetva raži na našoj severnoj lokaciji i ono što raž izdvaja od svih žitarica u našoj organskom sistemu proizvodnje je što je ona sama po sebi dobar kompetitor korovima, što je takođe onda bitno sa aspekta same mašinske kontrole korova koju radimo u raži neuporedivo manje u odnosu na druge žitarice. Kako bi obezbedili sledljivost naše proizvodnje, tokom žetve raži uzimamo uzorke sa svakog našeg polja, pogotovo kada roba sa 2 ili više polja završava u istoj pretovarnoj prikolici. Sve to beležimo u našoj aplikaciji Uzorci analize, a kasnije se ti podaci koriste i obrađuju kako bi unapredili naš proces proizvodnje. Prilikom uzorkovanja merimo vlagu i hektolitarsku masu zrna raži. Daljim laboratorijskim analizama određujemo sadržaj proteina i ostalih parametara bitnih za ljudsku ishranu. Raž, pored toga što je bitna za proizvodnju samog zrna, takođe je bitna i za proizvodnju biomase, odnosno organske materije, koja u našem sistemu proizvodnje kompletno ostaje na našem polju i na taj način obezbeđujemo da ne narušavamo sadržaj organske materije u našem zemljištu.